Povodom obilježavanja 77. godišnjice oslobođenja općine Matulji i završnih borbi na području Primorsko-goranske županije, položeni su vijenci na spomen obilježjima u Pasjaku i održane komemoracije u Žejanama i Munama. U Abali Burnije, podružnice Matulji, svake godine obilježava sjećanje na spaljena sela Žejane i Mune 1944. kao i oslobođenje 1945. godine. Ovim obljetnicama također moramo reći da obilježavamo i oslobođenje naše općine Matulji, ovih tu okolnih sela koji su godinama bili pod nacifašizmom, te također i završne borbe u Primorsko-goranskoj županiji. 8. svibnja obilježava se sjećanje na poginulog partizanskog zapovjednika Giovannija Zola. To je bio komandant partizanske brigade Triestina, on je u stvari bio partizan, bio je rodom iz Italije, ali je kao mlad uključio se u te brigade i zajedno sa Istrijanima i sa ovim dijelom Slovencima je bio u oslobođenju, borio se za ovaj kraj. Prilikom pokušaja premještanja iz Istre prema Tržičkom krasu, Zolovu su postrojbu zaskočile njemačke trupe na području Malih Muna, gdje je i poginuo. A maggior ragione oggi il sacrificio di chi, come Giovanni Zoll, ha combattuto per la libertà deve assumere un significato ancora più importante, soprattutto per le giovani generazioni. Facciamo tutti in modo che tali sacrifici non siano stati vani. Ricordiamo tutti Giovanni Zoll come un esempio. Sjećanje na poginule borce i tekovine antifašističke borbe prenose se i mlađim generacijama kako se strahote rata i muke borbi za slobodu nikad ne bi zaboravile. Riprendiamo quindi assieme il cammino perché, come ha concluso Abulin, il suo intervento a Riccione, non passaran. Viva la lotta di liberazione, viva la resistenza, viva la pace. Danas vidimo da i u srcu Europe bježiti još jedan rat koji oduzima nevine žrtve, tiče nevine sudbine žene, djecu, civile i nažalost čini se kao da iz te povijesti i tih strahota koji su se evo i kod nas desili kao i u velikom dijelu Europe i svijeta kao da nismo ništa naučili. Svečano obilježavanje svojim su nastupom obogatile članice Kulturnog umjetničkog društva Učka.